Ne, umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakit? Anya day taya? Ah, nagsweldo ak ngamin iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mo ti igatang ko. Kan maysa, saan mo unay anangina ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na ya bakit? Awan mo ti bagbagak. Orderam latta ka day. Sa anak mo nyagungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta gapot at damit trabaho. Agorder ka mo para iti bagay. Sana dagiti lang ubeng. Wan lakay. Kat saan mo't akanayon? Sagpaminsan laang. Ni, parcel mat da ito'y kumare. Akin ko kwa. Ah, ni Mariel man. Intulod itay ja rider. Kad pinayada ko na. Tawan mo't ni Mariel nga minti tabalayda. Ha? Agorder sa di nabayadan? Baybayada na mo't kidi, mare. Tunggal adda bak apa ka parcel na. Nasaya at ano kasta? Kahit anya kanungay da ito in-order na. Diyak man mo. Yung panagkunag. Blouse na siguro dahi ta. Ha? Ha? Uman-order iti blouse? Kunamla nung maibagay mo't kankwana? Anya? Uray order nga order iti agduduma a blouse. Iso matlat tatirupa na awan nagbaliw ni Mariel Latta. What? Bagtit a talaga dayjay a babae. Adan samot tililing na ti salbag. Saan nga addan sa kumare? Talagang adda. Sa bagay, sipod pa kat kasjay ti ugali na. Amin akaaruba na, katyaramidan na iti dakas nga istorya no adda ti apalan na. Katuan man. Amin na makita na iti karuba na. Masapon nga damot yung kuwana. Unay matan ti kastang imbaganakan ka. Uray orderak nga order iti blouse. Ngam awan lata ti nagbaliwan ti rupak. Kat isungay nga ta, adda ka di ti nagbaliwan ti rupa na. Adda ah. Diyan kinapuskol ti sub-sub na. Kapag iti kinachismosa na iti mano at tawen si ka. Ay na, nakunamon kumare. Amin matan kat pakibiyangan na. Uray parcel. An-anwak nga ta ah. Ay, anya lakit din aya. Jakman amoy ti dayjay a babae. No apay mat nga ultimo parcel ko. Kat adalat ta ti ibagbagana. Jakmat an-anwan. Ay kit baybay amlata bakit? Awan siguro ti maramid na iti biyag na. Iso pakibiyangan na amin na makita na. Awan mat ti amok a basol ko kan kuana. Kasjay nga ro ti tao bakit? Uri awan basol mo, no gandat na lang ti mangdadael, ket aramiden na lata. Ay, sa bagay mat kit di ah. Bay amlatan bakit? Mauman tulat ta ka day. Ano niya? Aday order mo iti Shopee ko na, Luisa? At dalakay, nagorderak man mo't iti blouse ko. Sana bale, italaang. Ha? Mabayag tumanan no agorderak tumanan. No sumarunon tao, sapatos man mo't ti orderak. Tawan mo't di imbagam kanyak nga igatangan nak iti sapatos ko. Bartek mula ang samot dayjay. Unay ka na ya. Ala, bayam tayo gatangan kanto. Ha? Saanan? Di ka man kari-akari tamarurudak laang. Di kinaado ting kareng. Uray may sa awan tinungpal mo. Salbag kit de. Anya? Adto yung ibatik kan ka da ito'y duwagasot mare. Apa na ito mare? Amangan ngamin no maira na nga adda papanak inton bigat. Kat umay di parcel ko. Pakibayad mo to ah. Apo, anya ngay mo tinorder mo iti Shopee. Blouse mare. Ha? Abay, ni Mariel laang ayat ti makabaul agumatang. Ha? No makagatang da, makagatang akmag. Anya? Ngam at least kanya, tao mo na nga itid ko ti bayad. Saan akas kan kwa na, apabak up. Anya? Alain akon kumare. Si Kanton ti makaamo amang bayad, ah? Umay kuntula alaanan no addan. Thank you. Ay, unay matan ti kasjay nga ugali ni Luisa. Di na talagan maikat ti kinamanagapal na. Ay, way nga ron na. Amin na makita na iti karuba na. Gat masapol man nga dagang kuha na. Ay, naimbag ko mga raw numang sapul mat iti trabaho na.
Sana kas di amang namnamalaang itiyawat nila kay na. Uy nga ron, nagsadot ng trabaho. Dila mabae ni tikas di nga aramid na. Nagsadot ngam naglaing mat nga agpalastog. Bagay, at iti sweldo kiti makalawas. Makamuka mo ito na mga budget kada kiti masapsapol dito'y balay. Ay nagyaman ang unay-unay lakay. Awan bagas tayon bakay. Isukuman ti una magatangan. Anya lakit din lakay. Amugda kita saanin anasken nga ibagampay. Ah. Amangan no nalipatam, ang nalaing da ito'y asawam. Saan anasken nga ibagbaga dagiti aramiden na. Nalaing nga road, sana ya. Anya. Saan akasla ka dagiti asawa ti kaaruba, akasla sa andang agpampanunot. Ay, nagsasangan dagiti ko, ngam immature dalatang agpanunot. Oh, si kamanan kumare. Sana all. Bagat lapag di isem na. Ayun ako, mare. Kasta talaga ti tao nga awan parikot na itibiyag. Kanayon nga agis-isam. Anya. Ay, sana all talaga. Imayak, tao may kumanan ibatikan ka day ti limagasot a kwarta. Pwede ta? Kat bayad ti parcel ko Take note, limagasot day toy. Saan akas kin ni Luisa at 200 laeng ti balor ti parcel na. Ngam siyak 500 ko naman. Anya lakit din aya. Una yan. Pakibayad mo to Umay kuntulat taalaan no addan. Blouse, lipstick, foundation, ken blush on dayjay, kumare. Luisa, makadlawak man. Anya day talakay. Kaya ho awat ko lakin kati sweldo kiti na minsan nga daw. Apay ka na yun matan, anateng ken tuyo ti sidaan. Ken maysa, apay per kilo matan ti ginatang mo abagas. Apay asaan at 25 kilos. Ket umdas mat no bilang di kwarta. Ay, kwa lakay. Adda ngamin in-order ko iti Shopee. Isu ti daduma nang ibayadak iti kwarta nga inted mo kanya. Anya? Sana bali lakay. Maudi day gayan nga order ko. Sa anak kun nga agur order. Anya? Ay naimbag ka pa'y Luisa. Adda manan ti baro akawus mo. Ayun anana. In-order ko man dahito iti Shopee. Kasta aya. Ay umanorder ka iti kawus mo. Ngam di mo mo't maigatangan ti anak mo kun ti asawam. Anya. Kawamat. Kita man dita kawus mo. Nagmayat. Ngam ti kawas di anak mo adda butaw na. Ay di kalamasyan. Manakiblang ka mat abakbakatan. Just kick it Aniya? Di ta ka manlangan. Di ko namkit di ka ngaming makagatang iti kawus mo. Iso akas ta kayong agsaw. Anya lakit din aya. Nagalas at talaga ti ugali day di abaket. Awan pa'y tinasaya at nga ibagana mo. Apay. Agasam, ultimo pa nagbado kat adda may bagbagana ti Jaski abaket. Masigurado, ano makita nak anaka lipstick ken naka makeup ad-adan nga ado ti sauna. Ay bakbaketan nga awan manaknakem na manakibiyang. Luisa, Bimakit lang nga awan pa'y nasaya at anay sawang na itipada na atao. Salbag kitday. Ay na. Pasensya ka kuman, Dino. Nukas jeti na ibagak iti asawa mi din namin sana nagsabat kami. uwan kayam na. Anya kami na yatin na ibagayo keng kuana. Tapay akas talaunay arurod na. Nakunaklaang mat, anak kapimpintas iti kawus na. Ngam di na kay pa'y maigatangan. Nang runa iti anak yaw. Paspas ti panagsangpod dagiti order na iti online. Ngam pasig mo't nga usar na laang. Dahil tangarod mo't lang ti parigot ko na. Isulang ti pangipanan na iti kwarta. Ayaw awat ko ken kuana. Ay na, bagam ti asawam. Sana dakas ti aggastos no sagpaminsan.
Ngamno kas jay matan nga unaan na dagiti once na ako nada. Ay sana, nang runa kat ada anak yaw arumbeng kuma nga unaan na. Ay na po, nagmelmatan day ta kulay ti lipstick mo kumare. Aywan red na red ko naman. Sa dinong iti papanam, nakapalis ka matitikas taunay, kat nakablas on ka pa eh. Imbayak, tagtambayak man dito tersenam. Adda nga min ti parcel kung urayag ka. Ay na, paspas ti parcel mo ah. Anya ngay maninday dyan. As usual, lipstick manen kan adda in-order ko a makeup, eyeliner, kan sabon iti rupa. Ay, naimbang ka pa. Ito awan trabahom kat makagatang kalata iti pagpapintas mo. Ay, katwa na. Talaga akas ta tinasingpot na asawa na. Saan? Nakaskin ni Mariel. Anya? Unay matan ni Luisa. Apay akas na ti ibagbagana. Kat saan kumat nga ikumkumpara ti bagik kan kwa na. Amo matanda ya babae. Amin kat pagbalinan na nga issue. Di lata nga agyaman no makagatang iti kawas na. Kas kada pagpapintas na. Saan mat amasapol nga ikumpara na. Baya mo na. No iso ti pagragsakan na. Sa bagay matkit di ngam saan anasaya at dayjay nga aramiden na. Na para maglaunay. Naimbag ko mga rod. No maigatangan namat ti anak na. Kastamatan ti asawa na. Ngam saan mat, tausar na lang dagiti agsangpot a parcel na. Ay nako! Mala, bayamon mare. Saan man nga iso ti paka-stress, Anya ka matal, Luisa. Nalabas mo daytan nga ramid mo. Apay lakay? Nakitak dagiti karga ti Durabox, ijay silid. Agasam man, dagiti make-up kin lipstick nga order mo ito online. San ka mat? Amang opisina, tapno gumatang ka itinagado a pagpapintas mo. Anya? Apay, dagiti laang ayamang opisina ti mabalin nga ag-makeup kan ag-lipstick. Saan mat? Ngam nalabas kan. Isumatan ti pangipanam iti kwarta nga yaw awat ko ken ka. Agasam, tuyo ken kamatis akalayon ti ipasidam kanyak ken iti anak ta. Ngam dagiti lipstick mo, nginginaan. Salbag kiti ti kastoy. Anya? Inaldawa ka mapampannaw kag trabaho di bangkag. Ngam igatgatang mula ang iti pagpapintas mo. Naimbag kumamat, no may naktulungan iti bangkag. Ngam saan may? Itaman pa akas na tilangam. Kasla da parikot mo itaa. Nagapa kami nga minkin nila kay kukumare. Taapay. Nakita na ngamin dagiti ginatgatang ko a pagpapintas ijay ayan ti Durabox ko. Kasta una ya pungtot na. Anya? Apay ka no? Amumatan nila kay ko. Siguro. Agong ungit mare. Gaputa unam agat-gatangan dagiti pagpapintas mo. Ngem ti pangkusina yo. Kanayon kanu ngamin atuyo. Ken kamatis ti paspasidam kadakwada itanak yo. Ngem dagiti lipstick. Ken pagpapintas mo. Ket agbalor ti 500 or more than. Si kakit dimot kumare. Ay na, kumare. Unaem ngamin, dagiti pangkusina. Sakbay dagiti pagpapintas mo. Tapos saan nga agong ungit nila kay mo akasta? Apengita ka lang. Nagapam. Rabin, di ka pa'y nakaluto iti sidain. Ay, kulakay. Adala na panak. Iso anarabyanak. Ngam siya kung ti agluto iti pangrabi itayo. Tanan, nakaluto ako. Ingkay di kusina, tamangan kan. Nakan kami itanak ta. Ibusam amin dyan luto kasi dahil. Naimas na dyan. Sigurado ang magustuam. Anya? Dinaw! Dinaw! Umay ka man ditaw! Paspasam! Apa ya? Nagkunakan ka nga ipaburak mo dagiti make-up kas kada lipstick ka! Nagkunakan ka! Siya! Apay, ada reklamom. Nagawan mo na panunot mo nga asawa? Amumot anangina ti pinanggatang ko kadagijay ngam napan mumutan impaburak anya kamutan. Dagita ti pangipanam iti kwarta nga itid ko ka. Imbes nga igatang mo iti pangkusina, unaam ti pagpapintas mo.
Naimbag ko ma, no adda trabaho, ngam awan mat. Adda ka lang dito'y balay, ngam kakastangin din di ka katangam. Anya! Ala, kanam dagit yung paburak ko apag pamintas mo. Tapnumap na ka, nya ka laki din aya. Anya! Ay, awanin ko, mare. Awanan tinagmamaayan dagiti ginatgatan ko apag papintas ko. Anyat kahit mo asawan. Paburag naman to ni Tidanong, ti salbag a lalaki. Awan panunot na. Anya! Ay naku, mare. Ang mga no si katawan panuno, nasan at asawa man niya? Ay, nakunam idi kanyak alasing panilakay mo. Ngam ibagaken ka, mare. Amin na kinaanos ta asawa, kat adamot pagpatingkan na. San nga agnanayon dayta? Kumare. Ay, ipaburak lang tay isunti pakanagan ka. Tay sumagamin tununaam. Saan mo't ati pang kusina ako na? Anya ngay ita kumare. Awanan, nagitingin na ng make-up, kas kada lipstick mo, ngay paramag mo kada kami ken Mariel. Agbaliw kan kumare. San ngamin nga amin na banag ang makitam iti karubam, kat masapul met nga daging ka. Anya ngay ita, insabaw da. Anya lagi dinaya.